Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an kataba nyurati mengirimkan surat sapa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking Muawiyah bin Abi Sufyan. Kirim surat ilal Mughirati maring sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Mughirah. Rupane surat, isine surat niku aniktub ilayya bi syai'in, aniktub an uktub nyuratono sapa sira ilayya maring ingsun bisyai'in kelawan suwiji-wiji sami'ta tau kang tau krungu sapa sira hu ing syai' krungu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakataba mongko kirim surat sapa Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ilaihi maring Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sami'tu tau krungu sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Gusti Kanjeng Nabi rupani dawuh innallaha kariha lakum thalathan, innallaha sa'tamane Gusti Allah iku kariha sengit sapa Gusti Allah lakum sengit maring sira kabeh thalathan ing perkara telu, thalathan ing telung perkara. Pertama qili, napa pertama qila wa qala, qila ing ucapan qila wa qala, wa idha'atal mali lan nyiak-nyiakaken arta, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta, wa kathratas suali lan akeh njaluk. Innallaha sa'tamane Gusti Allah iku kariha sengit sapa Gusti Allah lakum sengit maring sira kabeh thalathan ing telung perkara. Qila wa qala siji melelek maknane nggih ucapan yang tidak ada sumbernya atau iso dimaknani para padu. Qila wa qala, qila wa qala, wa idha'atal mali lan nyak-nyakaken arta, wa kathratas suali lan akeh njaluk. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah yang diminta untuk melayangkan surat atau mengirimkan surat tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan langsung oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Ada tiga hal yang paling dibenci oleh Allah. Makruh kak dinto bisa maknai kelaban adamur ridha, Allah Ta'ala tak ridha, wa adamu muhabbatih, Allah Ta'ala ni tak senang,
tak lebur berarti nika makruh. Karena beda makruh saya mendekati dekat haram, beda makruh saya amakna kika di Allah Taala tak lebur, tak ada adamur ridha Allah wa muhabbatih, tak ada keridhaan dari Gusti Allah bentak oleh mahabbah kecintaan dari Gusti Allah. Jadi orang sandi telok perkara nikah kemungkinan besar ia mendapatkan murka Allah. Karena sesuatu setek kelebur ban Gusti Allah berarti barang gele kesengit kebaci dening Gusti Allah. Hati-hati. Nah, pertama gili wagal kebanyakan canano lah orang mulai kebanyakan canano pas ngocak nyak banyak ni kata mepet dari riba. Kebanyakan to mepet dari riba ni pun pasti ni kan. Deki akhiring ni kan. Ngeding kaki. Apa? Arwah jangan mate mor bima bere. Mulai pun terus abrentek ni pasti ada riba ni kaponan. Maka al-gil wal gal ni bacet elarang. Beda syahwat ni kan. Beda pengeteron ay dalam napanya mana syahwatul gil wal gal ni kan. Ni kasi napanya mana pernah sampetaki daka Gusti Allah bi Sayyidina Abdullah Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nang situng bait qasidah beliau. Ashku ilaika wa abki min su'mi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil gili wal gal wa hubbi dunya dhamimah min kulli khairin agimah fiha al balaya mugimah wa hashfuha afat wa syghal. Jadi bada syahwatul gil wal gol ni kah Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni kah napanya mana matul daga Gusti Allah. Ashku ilaika wa abki, ya Allah kaulah matul ka ajunan benangis ke panjenengan dari kebanyakan kezaliman saya kelaku sareng dan kaulah termasuk saya penta daga Gusti Allah napa wa syahwatil gili wal gal. Singke beliau nikah manabi ngajar molang muruk kebiasaan beliau nikah mesti menundukkan kepala nunduk sebelum ngajar nih mesti nunduk abid nunduk nih tanya lagi kenapa panjenengan setiap ngajar setiap molang setiap murukah mak selalu menundukkan kepala panjenengan ya Habib. Apa kata beliau? Engkau berusaha ngelangakina pangatero ngocak dalam ate. Engkau berusaha ngelangakina pangatero ngocak dalam ate. Mun ki ibadah pangatero engkau tero ngocak engkau tero acara engkau tero pidato engkau tero muruk berarti dari syahwat gitu lah. Tak ikhlas karena Allah Subhanahu. Jadi cara aja geneh aslafuna as-salihun orang-orang lambak dari syahwat ni kan. Jadi beliau ni kan mak terong kok ngocak tak ngocak. Mak terong kok sak ceramah, mak terong kok sak terapi tapi datu tak ceramah. Tak kok beda syahwat. Lah mulai dari syahwat ni kan. Tak masuk channel dari syahwat. Beni napa tocuk nampon dormah merangkai kata-kata senyaman indah perkataannya bagus sajaan bagus kata-kata mutiara nah. Jadi target utama ada remah ocaan dari bagus karena beda syahwat nih enggak entah. Lah ini kesek setek lebur tinin Gusti Allah. Wa syahwatil gili wal gal. Juga bisa maknain syahwatil gil wal gal ini karo beda caan. Sumber yang tak jelas. Kibun bahasan yang makin hok atau hoak. Ini ke sesuatu saya baca menebarkan fitnah.
menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketenangan di dalam masyarakat ki sebab syahwatil gil wal gal nih. Syahwatil gil wal gal nih. Nika saya pentah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala oleh Al Habib Al Haddad nika supaya raksah tining Allah Subhanahu wa taala dari syahwatil gil wal gal. Jadi montro Abu debu beliau nika tak terlalu dari syahwat debu lah. Pah nondo. Kula karep teronya aja lah nondo ah. Tak kok ngaku ngede bisa sampean. Ngaku kepelengan. Nah. Jadi wakilah janya banyak kila wis. Candring coba bondo jare badi lee. Yo le ndak. Jare ini anu, jare ini iya jare ini, jare sapa? Iya wis rame jare ini. Lari ya, jare badi lee, iya le ndak. Cek sampai percaya dek nikah, cek sampai percaya dek kabar-kabar setak jelas kabar-kabar burung nikah. Ekebe al khobar kal gubar khobar nikah yang abu sing gempange gelendeng di angin. Wala tumil malam duna tamakkana duna simain ghairaha wa ghairana. Cek cenderung dek kabar-kabar setak jelas somber. Selagi nikah kita tamakkun, kita tamakana, kita pasteh. Cek termakan oleh berita cek. Makanya cek sering nyongok berita. Ekonomi. Allah sompek sampean. Pajak larang. Bila cek nyongok berita lebejer. Cek patah nyongokan politik ria bingung, lesoh. Lesoh. Karena berita ini ke berita. Ya mau berita dari Kanjeng Nabi, Pak. Kalah mau berita dari orang-orang yang sesoleh, saya. Tapi mau berita-berita ini ke tak jelas somber. Karo benda caan telabur caan. Cana no can ibu caan nongku. Neka elarang ben bereng setak kelebur tini Gusti Allah syahwatil gil wal gal. Bisa maknain seneng ngocak, senang berdebat, wakilah. Kicak nyari bagian kil ria lah, nyari pendapat selemah. Canta apa? Apa? Membuduk PC aja loh, canta apa? Ya tahu lenjo, cakan bodoh sengole lagi, sepenting tahu caran. Lalu kena ngekil ria, kena kapi mas. Canta apa? Yang demiring bine mandi. Hok can sapa? Binjo bodoh ko. Can ngekil. Sepenting cara nah. Tadi boleh cara nak kapi. Cara ndarma, ya mau langsung iya. Mau tak langsung, lemah bisa. Lebih kaca. Kan tak celireng bina celing kaca. Pokoknya bodoh tok. Jadi semandiri sah. Cilang diri nak, wah, kata lah, engkau tak nyongok reng mandi, nyongok kaca, keng berdereng mandi lem kaca. Dah teman cok jera lakil sekali, letulit. Kimono rotekil bada abai, kulaku tempe, apa kulaku deli, sore leti tempe, lagi punya nekil ya. Kisahnya banyak kil nih kamu. Orang kona lambo nih kah. Para masyayikh, para roh guru bener yang dubut. Lem adem bener tak tahu ke hukum si dia pak. Oning, jauh dengan sar. Romo ya Hamid Pasuruan, Romo ya Hashim Podokaton, Al Habib Ja'far bin Syekhan. Aru benereng herwa lem alem kapi tahu dah hukum ini kita yang kui kita kok syahwatil gil wal gal ya akhirnya ada hukum je lah kebanyakan caan tak apa kok caan itu orang
Pesuruan Timur, Kecamatan Nguling. Kula dak kanto atau nggak bese. Senape sejuta no. Budun. Sobung buduk ah, iya buduk bae kok tato jieng kok. Deki anu Pak, bade onja kok tato pokon budun berapa ta iso lereng buduk. Yang karuan dek iri lah karuan lah. Beda lek temu tok sepethok. Jadi hindaren kill, kebanyakan gol, kebanyakan napa? Kila napanya mana benyakan amal lah tempeng caan. Benyakan amal tempeng pendapat tah. Mungkin pendapat tak apa banyak, mungkin sampian nyare video-video na ya Hasani Sido Giri acara magi sobo. Tengi catanya amal lumpia. Sama nyare ceramah-ceramah na pidato na Romo Ya Hamid Pasuruan ki sobo. Pacela tak banyak debu Pak. King banyak amal. Tak pati banyak kil wakol, tak pati banyak kil wakol. Hindari nikah. Karena nikah saya termasuk barang saya kebaci tineng Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nomor 2. Barang saya kelebur tineng Gusti Allah. Wa idha'atal mal. Membuang-buang harta. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Adapun mun sampean mengeluarkan harta nika menginfakkan dengan jalan yang benar, maka boci tining Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Tapi orang yang menginfakkan atau mengeluarkan harta nika dengan mentadhi', menyia-nyiakan, membuang-buang harta. Tak kelebur tining Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita rasa napa boy? Contoh orang amantoh. Ki mun tak kuat mau datang kuade, cek mau datang kuade. Mun tak kuat mau datang salon, cek mau datang salon, nilai speaker boy. Akhirnya untuk kuade, untuk salon, untuk terop 30 sampai 40 juta ini kebalon sepaling ringan. Durung saya lain nah. Tandi bese, apa datang, mun datang tamu ya. Saya tunjuk. Mun tak datang. Mari repot buru gini kok. Engelang. Taki bisa di terop dem, ya temu colmo sih. Jarang lah pada tanggapi. Tadi ini kah? Menyia-nyiakan harta. Enten kula tak bahasa rokok, ada lil deki muhlis membeli rokok. Gelu. Nyare dokter sepaling gendeng seluruh dunia. Cek nyare dokter sebentar deh. Dokter paling gendeng wis. Dokter paling gendeng seluruh dunia. Ya tuh di mobil dokternya kalato, saking gendeng. Tanya ki bab rokok nih. Dokter sepaling gendeng seluruh dunia. Ku tak tetap membahayakan. Reng cengkal. Padahal leher lebih kompor tengkorak. Pancet leher pancet nyedot. Lebih gambar tengkorak. Tak kung nangkung tulisna. Rokok membunuhmu. Ada lil. Walang alai pangeran nih gua. Semati orang je Gusti Allah bene gudang garam ri bene ares ri ya. Ya mati mon ares aja macam penyakit ento. Kula tak omong apa, oh dolil, waduh penyakit lu dia. Nyari dokter sepaling gendeng bae. Abeto pancet. Maroko jela beto tampur ya. Di merokok tampur. Mulai tak kalceng kaloreng cuma. Jadi mau boleh sini kering ngerokok nubo. Iman orang ahli rokok kuat. Tak kebeter ke baper, cuma ke pangeran tok kuat iman. Bukti nah, beri kabar tengkorak tak takon ke Gusti Allah tok. Peringatan pemerintah merokok menyebabkan kanker paru-paru, apaan impoten, semua
anu toron impoten dia. Kula mangken saben soro rokok bireng bini. Rokokan maneng mare kok. Arep malah tak rasare kok. Lah tak jinak jangko. Dadi sila tato ngucap uwis. Uwih itu lah dia. Sila rokok boleh. Lah rokok boleh mare. Apa aja ada mere melolo iku. Senggol bacok to, senggol bacok. Rokok maning bae kok. Lenjek kok ya letak rokok. Kita bahasa nika mungkin mun senurut pendapat tadhiyul mal, membuang-buang harta ya masuk nika. Membuang-buang harta nika masuk tadhiy. Lecek ke belia kakan kan eka kenyang. Berhubung can mulai engko ngotak ngakan nah. Nemu kaki. Dalil apa tak masuk. Tak masuk. Pasaan yang kok kuat ngotak ngakan. Kalori yang kok tak kuat kok. Rokok kok tak kuat kok. Tak iso. Wow, mare buka aja langsung apa ngotak buka. Pokok kopi langsung ngarokok. Aduh jangan sahab. Cuma sengko mare rokok. Tak ada yang kok les. Cik tak eka kenyang. Tutup jendela. Tadi mon orang se neku pendapat si tadhi'il mal ni ka rokok ni termasuk Pak, karena termasuk membuang-buang harta. Tanya ki wa kubi Gusti Allah. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu. Dari dimma ban oleh peseria, ban ibadamma ban peseria. Eka ngerem anak Gusti ke pondok bagus. Eka melencei dapur ke ada eri keluarga Gusti. Saya alan alako halal ajualan olen kasah atane halal. Belanja aki khusus dunia ni kepertanyaan dua mon lain anten. Min umrihi dari umur afima afnahu ibadamma biban umur ya sitong. Dari kesehatan ibadamma kesehatan sitong. Karo khusus pesere dua dari dimma ibadamma. Dari dimma dari dimma ban oleh nabi seria ibadamma ban tinggal oleh. Baca ros boros. Ya mau lare jadi samsu. Waduh mau komo. Samsu. Ngaro sekalian dua kali tak apa-apa, mau benar. Waduh zalimongku je nyabak barang bune kendang kan zalim ni kejarang tak mampu. Ngolah nyari bedel beri sampur. Nice. Tadiyul mal. Nika tak kelebur bi Gusti Allah. Kimala jelas mendatang barang si haram, mendatang orkes, EKB mele khomer, EKB mele ganja, narkoba, ibne tadyi boleh jigunan wa. Haram ni keponan. Melencaki kang kui barang si larang tineng Gusti Allah. Ni ke barang si kebaci. Barang si kebaci tineng Gusti Allah. Allah Taala ni ke tak seneng. Innallaha kariha. Allah Taala ni ke tak seneng. Talatan telok setek kelebur syahwatil gil wal gal kathratil gil wal gal al gal wal gil ingki peneka gil wal gal kela somper setak jelas atau kebanyakan napanya mana syahwat untuk berbicara sehingga berpotensi untuk ghibah untuk namimah karena kebanyakan atanya. Idha'atul mal nika juga dilarang tineng Gusti Allah kipon secokopah belenceh secokopah ki sampean mun tak mampu cek je ngaji apa mojo raki seberung takut koca royal bi oreng bahas minum apa makan apa katanya ki semuanya gimana ngocak berapa kelero kira bos anyaran ambil asun dok kopi 3 kutu 3 gimana ngocak berapa kelero lis ringlah bos anyar
Ki buru dadi. Ide iri le bene keneng eh. Bene lakon ide iri ya. Tanya berapa tadi gimana deh. Candreng Madura nih kajan ke mukhlas story nih ke mukhlas nih kayaknya nih ketok pon jerengwan sampang lakon nih keneng bunuar sini kini tak buang busa kali cuma ingat ya bener lagi ya lebih keneng sup blok mau bene okoran nah doblang kalam pi mau bene okor nah ya abar gelabar ya apa nih ke okor malah tak termasuk tadi ngarap pucuk tang pese tibi tang rokok kok tibi pese tibi iya kaki dadan kindu pese mon tak ada apa tak LPG noreng terus saya pagemet aja kaki deng oreng pagemet opa orangnya polong kapi cereng letat dia nih kak tak ngokor dak kemampuan engki pese tibi kebeli rokok pese tibi morung pese tibi boleh tak anu sakale lodeh pecel rawon tak gelem pecekan saka masakan Padang bu nasi bungkusan di tak gelem iya tahu cek pesen TV kan kaki mutan aku pesen mereka ke ane ketiti mon tadye mon orang kasratil gil wal gal kebanyakan caan akhir atau pada ghibah mon orang kebanyakan tadyi'ul mal membuang-buang harta menyanyiakan harta deki bisa ngecok nih kan nipu congocok orang ngerampok waliyadzubillah karena menyanyiakan harta nih kan tak bisa memposisikan apa. Oh, lah sebeda naji lah tahu sah. Ik korla rukun bibi nih. Masa vega mau nyal kedik di budi. Atapa cangkem. Tahu cangkem kaki. Cangkem si bini sabuk neng bau nurule. Bau si celake buat apa cangkem. Pega apa cangkem. PC ik nagu kepalanger. Sebine atau okar berarti dia sini kah jadi mula orang kitunya nanti bikin deki mula bita abar ya ndak tunya orang ngalan di no orang mangkan tadiyul mal benih haram tak kelebur tinin Gusti Allah tak seneng tinin Gusti Allah makanya harus napa istilahna atur dalam keuangan neka kangku sangon anak senabung sekasa senaka tetapi betul-betul dunia saya kandik rumah jenengan neka sobung sia-sia beda pertanggungan jawab pagi yang ngarsane panajunan Allah Subhanahu wa taala dari dimah pada emmah lah nikah tayyib saya terakhir bareng saya tak kelebur tineng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lah nikah bebeh tini Gusti Allah Subhanahu wa taala wa kathratas sual banyak ta minta Pak ini kata Pak Kabab kan bab minta nih kan bab ngemis nih kan mun tapet kepepet cek minta bener tak oleh tapi dengan catatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sampun lek terang akhiri beri dalam keadaan darurat tongku mun tak minta tak ngakan mun tak minta mateh masalah buru minta ya jadi mon bene alasan saya mendesak bene saya alasan saya yang kebener monggo syariat agama kicik tadi kebiasaan tak minta nih kan minta sombongan minta bantuan minta napa seberang galer ini kata kelebur tining Allah Subhanahu wa taala eka becik tining pangeran seneka iki dalam nah apa imulan di betek pengemis nih kah betek meminta-minta padahal aben mampu hanya profesi nalakar minta nih kah kini saya kebaci tining Gusti Allah adapun pendapat Imam Nawawi saben mun ada telok nih kah mun ada napa syarat telok nih kah ampun sepakat para ulama ya pendapat Imam Nawawi maka pendapat apa Imam Nawawi kelamun pacet ada nih kah fa in faqida wahidun fa haramun bil ittifaq makruh hukumah minta ma'al karoha halal ma'al karoha tapi dengan telur syarat halal tapi hukumah makruh syarat tak alla yadzulla nafsahu sabung tadlil
tak menghinakan aben, tak ada merendah aben nikah, sobung tabdzil, kenapa? Tadlil, tak ada tadlil, tak ngasoraki ke aben, wala yalih hafiz soal, tak ramasare dalam tamintana, kiminta sewajar, wala yu'dil mas'ul, bentak mepekkel tak masake, tak nyake, de orang saya pentai. Fa in faqida wahidun, tapi Imam Nawawi, mon salah situ ngeriat ada, area telok syarat tapi makro. Mon salah situ ada, ia tak butuh. Marzineka merendahkan diri, kemudian idza ada orang lain, idza disepentain, faharamun bil ittifaq, maka hukuma jelas ponan sepakat para ulama hukuma haram hukuma. Nah, jadi as-su'al min ghairi daruratin aneka sedeti sepakat para ulama. Adapun sedeti khilaf al-qadir alal kasab, orang yang mampu alakoh, nika beda dua pendapat, asahhuhuma annaha haram, orang yang kuat alakoh, al-qadir mampu alal kasab alakoh, tapi aban minta selebih kuat pendapatnya haram hukumah. Nomor telo aban kuat alakoh, tapi aban minta telok syaratnya, tapi tetap makruh. Cek sampai tadlil merendahkan diri, kemudian tak ramasara dalam minta, ada unsur carpak, ada takdzib, ada congocoh, kemudian apa? Saya nomor telo tak ida ada orang tak pekel dak saya bentai ruah. Kimun nikah salah situng dari telok nikah tak ada sepakat pun ada halal sekali. Nikah halal tapi makruh dengan catatan telok syarat dengan pendapat Imam Nawawi. Nah, jadi telok perkara nikah sepaling eke napa ege beci tak kelebur tini ngajunan Allah Subhanahu wa taala gil wal gal. Caan ngocak se tak ada somber. Canano akhir dapat kegibah. Idha'atal mal, menyanyiakan harta, membuang-buang harta. Nomor telok wakat ratus soal banyak tak minta. Mon minta ada Gusti Allah, mon nangis ada Gusti Allah, mon ngemis ada Gusti Allah, mon merendahkan diri ada Gusti Allah. Taib termuka itu ilmu manfaat ya. Jadi nikah telok perkara nikah hindaren karena nikah sehnya bepaki Allah Ta'ala tak ridho, Allah Ta'ala tak cinta, tak lebur kemencinangan, mulai tak lebur berarti tak bakal liya mahabbah. Na'udzubillah. Termuka pada lancar rezekina insyaallah nggih. Termuka pada paringna cukup dening Allah Subhanahu wa taala sing tak arep-arep napa sebadening orang lain, tak arep-arep bantuan bentar arep beri orang lain. Amin Allahumma amin. An ummi Salamah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد ومداد كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
دائما وأخلاء يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب العالمين فإلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين حينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغربها وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المليباري والإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مغرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى القطب الباير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روحي المقدم ثاني عبد الرحمن السقة وأولاده مرمهضر إخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جد الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب علي كويتان والحبيب طار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن سلطنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار بن محمد الهدار ووصول وفره ثم إلى روحكه هجي جاسم نور سليم وزوجته وكجي هاشم رافي وزوجته ثم إلى عبد الله محسن بن هاشم وزوجته ثم إلى معروف عارف ووصول وفره ثم إلى صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن تغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يحسن وأن الله يوسع وأن الله يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنى من ظاهر وباطنا أن الله يحسن أخلاقنا ويسمن الحلال أرزاقنا في نشر الأذيات والبليات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن والأعمار في طاعة ورضا ويمن عليك من حسن خاتمة وحسن سابقة وحسن خاتم عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Untuk lagu